Katukad ti Basol. Tinapalabas. Addan da dinggas ken ligaya iti rancho. Nakita da anagado anagawangan iti arak. Nagiinom dagiti agbambanta iti rancho. Gapu iti dayta. Naglakalaeng anakastrek da iti ayan ti kaha. Nagsiddaaw da. Gapu ta saan anakakandado ti kaha. Ket nalakangarod anairwarda ti linaon ti kaha. Nakapanaw da ni ti rancho nga awan dakes a napasama kadakwada. Nakuna ni dinggas a masapol nga agsubli iti rancho kalpasan ti talungal daw ket kumustain na dagiti agbambantay. Iti kabigatan na dinamag ni Astor ken ni Dagimay nupudno nga ta a naitabon ni Boy wenno saan. Amabalin a napaltugan ngem saan anatay. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, di Basol! Saan apudno anaitanam ni Boy? Saan ka di? Kuha, pinaltugan da nga rod ni Boy, amo. Iso nga natay. Kan intanamdan nga dagos. Boy, apa yang amin nga pinaltugan da ka kat nasayat kamat nga tao. Boy! Sumardeng kan ngagsangit. Taam mo, papanagin ko ko natis sangit. Dagimay, jackpot chen ana itabon ni Boy. Anya? Amok. Agul-ulbud kayo kanyak. No si bibiyag ni Boy, ayan na nga rod ngay, amo. Kat pinaltugan nga rod awanan puso. Saan? Jackpot chen. Awan mabalin ko ano, di mo patian, amo. Ang ama, iya, awanan ni Boy. Buyan ako. Apa yung amin nga saan mo nga linis si Ante Buala? Ay na, awan konsensya tinagpaltugan ka. Nga mamok. Agsoblendukan ko nate. Kinadakas na. Boy. Pumanaw kon dito'y sangok. Nuan niya laditan ti ibagpagam. Makon-konsensya siguro ni amo. Ya, gungguna na ah. Anya nga tate, rek na no ibagak nga anak na ni Boy. Nagdakas nga men. Ay, apo Diyos, agyam anak, tasaan nga natay ni Boy. Saan mo kumaanga bay-bayan, Diyos ko. Diyos ko nga man nakabalin amin. Anagparsuwa iti langit kandaga. Protektaram ko man ni Boy, Diyos ko. Dagimay. Ni, simurot ka ito ko sinaamo. Apay, mabisin ka, idasaran ka. Ibagam kanyak no sa dino ti ayan ni Boy. Ibagam tipod no. Nataya nga rodan ni Boy, amo. Ulbod! Natayan ni Boy. Day ka lang ti maisungbat ko kan ka. Namjak amo no ayan na tinangitabunan da kan ko ana. Baka kano empanaw jay gayam na kat napanain tabun ijay lugar da. Deta nga ron te pagsakitan tinakam ko. Tadyak nakita ti buang kay ni Boy. Aniya? Apa nga minaya nga damdamagam amaw? Di ba kayat mo nga matay ni Boy? Naminduan to pa nga kayat mo nga paltugan? Ket, anya ko ma? Apa nga ron nga damdamagam ngay? Sinurot na pa ito ko sina. Gaputa ulbod ka. Jackpot dyan te pa nagsasaong. Apay, amo, nukas bilang ta si bibiyag ni Boy. Paltugam mat, patayam mat. Aniya? Ang awanan, amo, natayan ni Boy. Uray bali-bali ak tadam te lobong. Talagang awanan ni Boy. Sige. Ngem iti kanito maamuak
Si bibiyag ni Boy. Agsumbat ka kanya. Ni, kunak no naturog kan, ma'am. Saan pa'y, Sonya? Talaga nga tanga awanan ni Joy dito'y nagtipunan? Diyak ka mo, ma'am. Nasayaat mo no pimanawan. Tapno awanan ti pagbabagtitam. Anya? Katuwan, pudnomot ngamin, ma'am. Ad-adan arumwar ti kinabruham no adda ni Joy. Anya ti ko ng kanyak? Bruha? Bagay mo, ma'am. Kayat mo ka di apo urak tabok mo? Danga! Kasadyam amok, ma'am. Di na ngamin pagtalnaan ti buok na. Inton bigat kulot, inton bigat unnat. Iso nga ita, diyak amo no niya klase niya buok na. Kasla. Ang kanso niya! Ay sus, agong ungot ka manan, ma'am. Sige ungat ka nga ungat. Tapno agkurot-rat, tamuging mau. Sige, panawan na kun dito'y. Uwan, ma'am. Nakarod maturugan. Ay, mabit lang! Kuyugan na. Ha? Rumwarta ita arabiin. Ay, dito'y mat ospital timayan ta, ma'am. Rumwar ka. Kat umunig ka dita ospital. Kat kampay idi. Adda sarong karam a pasyente. Hay, Sana bale, taadamot bandanam. Saan na ka ang mailasin ni Joy? No bilang adda dita. sige, ma'am. Bumaba ang rudon. Tay ni Joy. Adamot gayam. Ngam, kuna ni Bigman ang nagikat ka naw. Ni, isumo tay chay. Kasarsarita na ti pasyente. Ay, inakon. Rumara kon dito ospital. Miss? Ha? Anda birbiro ka mapasyente? Tay gayam ni Joy. Tiyakon sumbatan. Inaklatan. Ngam, agis tambayak pa'y di talikodan ti ospital. Magnaak di talikod. Tapno saan nakamakita ni Ma'am Donna. Nagbayag matang ni Sonya. Masikura na kung dito'y nga gururay. Ha? Isulitan. Hay, Oh, anya? ay pasensyakan ano na ibayagak Ma'am Donna. Ngamin, talaga sinapol ko ni Joy. Ka? Hay, awan ni Joy, ma'am. Anya? Awan mo't, jak nakita. Kung nagdamagak iti may sa nurse. Kat talaga kano ang nagikat ni Joy, ma'am. Awan kanon dita ospital. Pudno ka diti bagbagam, Sonya. Katuan mo't, ma'am. Sige, no di kayo mamatay. Di mapan ka dita ospital. Kasi ka na mismo tiyagdamag. Saanan? Agtalaka kan ka, Sonya. O sige, pumanaw-tan dito. Nagrigat mo ti paparamid ni Don Juan, Jonas. Saan tayo akabalan? Mano tayo lang nga, kakadwa? Wala nga akong... Akit daw kaya ti dispensa ni Big Lord. Ta saan tayo matakabalan? Mga ano day, tapay ti pakatayan tayo. Takas ko na ni Big Man. Ado ti Bombay jay. Mga ano bumbayan na tayo. Ata? Narigat ti makigasang-gasat, Jonas. Sige. Tasaritak to ni Don Juan. Leia? Saan miya kabalan, Big Lord? Saan nalakat sumra kiti plantasyon? Saan niyo akabalan? Di mi kabalan, Big Lord. Iso dispensaran na kami. Sige. Maawatak. Imuli kami pa di bantay, Big Lord. Tagpero kami ti pagnanmi. Ang damag mi ngamin na nabibilag ti igam dagiti taga-plantasyon. Kasta? Napilitan mi. Mga matay kami amin, Big Lord. Sige. Maawatak. Di kay pilitan no talaga
Adiyo kabaalan. Kumusta kayon dito'y rancho, Mike? Delikado kamin, Dinggas. Ang mga numatay kamin. Apay, Awanan karga ti kaha. Natakaw. anya? Asino tinagtakaw? Saan mi nga mo? Daytan tumat ngamin, tama nagbaybaya kayo. Natalek kayo launay. Kasano itan? Dinggas. Mangilako kayo iti adu a baka. Tapno masukatan ti kwarta iti kaha. Wan, Dinggas. Kat pa nga asim. Saan mong ibagbaga ang natakawan kami dito rancho? Ngem iti sumaruno. Bantayan nyo ana imbag ti kaha. Tano saan? Amangan no patayin na kayon ton ni Amo. Kumusta ti sugat mo, boy? Bayaten, Nasayaat mo kasta? agsubliak ijay nagtipunan. Sigurado ka? Wen, Kasanon, no agsabat ti dalan nyo ka ni Auntie Gracia. manglimlimuak. Tapno sandak a mailasin dagiti makaamamu kanyak. Boy, Saanak mo tadakas a tao, Arson. Ngem no apay akayat dak apatayan. Ket jak mapalabas dayta. Kayat ko ang maamuan, no asino tinaggandat itibiyag ko. sige, no day tati ko nam. Adda aklat ta at tumulong kan ka. Duatang agsubli dyan nagtipunan. Agbati kan, jak kayat amay raman ka. Saan amabalin, boy? Tulungan ka. Saan mo't amabalin, abaybayan ka? Ada kayo gayam, nanang. Wen, imayak itay agsapa. Kasibsibot yu siguro, idi sumangpetak. Ay, kasta ka di, nanang. Nakalaba akon iti murang yo. Iso nga agi na nakayulatan. Wen nga rod, auntie. Nakita mi nga adutin nakasalapay di tarwar. Ala, agraman kawis ko kat linabaan niyo, Auntie Gracia. Wen, anya kumatidakas na. Ala, auntie. Binayan niyo lata ko man tinagmurngak, ah? Isumot lang nga iso. Alakit din. Ingkay agar mo saren, tapno makaina na kayo mutten. Nagluto ak iti armosaryo. Agyaman kami, nanang. Ala, kababain at talaga, auntie. Mairamramanak pa yun na pagserserbian niyo. Day tala ka na yun, ti ibagbagam mo't adili. Mababainak nga mi. Ala sige, aggunay kayo. Paglayunan ta nga ijay nagtipunan, boy. Ijay ka di kalabaw ko. Saan? Mangsapol ta iti abangan ta silid. Sige, no day tati ko nam. Adupay mo't ti kwartak. Saan mo akisayam ti kwartam? Bayam asyak ti aggastos. Ha? Kasapulam ti kwartam, Arson. Nang runak at kayat mo ti agadal iti kinapulis. Uray si ka. Kaya't mo ti agadal iti kinapulis. Sa nabalikan niya, sikat importante. Basta di mo gastusan ti kwartam. Syaklatan ti makaam mo iti amin. Sige, sikat ti makaam mo. Ay. Adayo pa ijay nagtipunan. Manupay nga oras ti urayan, sakbay ang makadanon ta. Wen, iridip mo latan, Arson. Nangiyagak iti masapsapol yu dito'y balay, tatang. Ay na, anak ko. Uray sa anan. Awan pagparikutam kanyak, anak ko. Jakmat kayat nga agbisin kayo, tatang. Awan parikot. Gaputa ado timulak anak natang. Mapan ko isorsor ijay ilay. Kat gatangan damay. Di igatang kumutahin iti masapsapol ka. Saan abalen, tatang? Nagatang kumatan. Kat kumusta anak ka? Awan parikot kanyak, tatang. Da kayo nga'y. Kumusta kayon? Nasaya at lata anak ko. Taamom anak. Yal alikakak ti salon at ko. Gaputa kayat ko pa'y ang makita. Ti pa nagtitipon yung nga agiina. Tatang, Kayat ko pa'y ang makita. Ti kinaragsak yung nga agiina.
Wen tatang, di kay agdanag. Dumteng to day taagundawan. Ay, agyamanak. At datan dito'y nagtipunan. Sige. Mapantay ijay barangay Sigubatan. Adayo ijay. May mayat ijay apag naadanta. Sikatimak mo. Ala, Intan. Amang ano at dapay makailasin kadata akalaban. Sige, agyan kayo ditoy, babaraw. Nalakalaang ti abang. Balay day di anak ko, apim mo say day toy. No kayat yu ti agyan. Wen tata, agabang kamin. May sa abalay abasit, tata. Wan, barok. Sige tata. Agyaman kami unay. Aguray kayaw. Asino kayaw? Kan nagapuan yaw. Siyak ni Bong, tata. Siyakmot ni Arsky, tata. Arskay. Kaslanagan ti manglimlimaw. Ha, saan, tata? Nasayahat kami at tao, tata. Awan ti rumbang apagbutngan nyo kada kami. Ket no may papan iti trabaho mi. Nadalos ti trabaho mi, tata. Joy, adda ka di pa'y mangsapsapol kan ka iti ospital. Awanan, Uncle Dingas. Malagip ko tay dua lalaki amang sapsapol idikan kwa na. Imbagak nga awanan ni Joy ditoy. Kat simurutin iti nakiasawaan na. Iso aday jay, saan dan ang nagsubsubli? Nupay kasta, agan anad kayo lata. Saan kayo abasta rumrumwari di ospital nun alpasan ti trabaho yo? Urayan daklatan, kan saan kayo abasta sumurot iti uray asinuman, nang runa no diyo am-ammo. Wen, Uncle. Inton rabi, urayan dakmanan, taitulod kayo. Agyaman kami, Uncle. Asidag tayon iti dagusyo. Daan day tuyin abalay, boy. Ngam nalagda pay laang. Naimbag ta adda daytoy apag naidanta. Nalakalaang ti abang ta. Isupay nga igatang tilakay iti bagas na. Ket nayunak to pa'y ti itad ko. Una, di tagayang bangir at urot ti ayan ti balay na. Medyo adayo ditoy. Wen, ket nasaya at matungkasta. Tapno saan nataaka na yun na makitkita. Amangan no agatap pa'y. Naanos matalakay. Pudno day ta. Ket pagsayaatan na, tanagtalag ka data. Sige, agrubatan, tagpasentro ta. Apay, Basta agpasentro ta. sigurado ka kadi, asaanan ang nasakit ta sugat mo. Saanan? Sige, nukas tati ko nam. Manglimlimo ta ka din. Dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukat, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.